Yaman oynuğuna men ağayımın usini umum. Tatlı. Oo. Tatlı. Gel. Arayın. WhatsApp numarını atalım. Siz numaramızda açsanız. Eski numarım balkon çift salatası boş gerek. Balkon evdeki telefonda atsak. Bende burada WhatsApp yok mu? WhatsApp başka eski numara. Atıyla koydum. Bir bulandı ya. 773 güne. Gorsak. Niye biz açık Kigen çok. Ay canım öyle kadar da bizde limonlar var. Ya bu sen yumuşunar mı? Aman iş yapkanı. Ya iş yapkan sen yumuşunar be. Bizim cumuş, özü Ne var yani? Ya ben bilmem o konuyu. Sonra amen ya. hazır biz. Şimdi kapat mıyız biz onu? Ya o ne aşkla? Ya baykes. Neyle şeylerine kıstarga. Bir kişiyle anlar. Ya bu kas. Nice olur. Ya vay insan. Tura bizden gireriz. Yap. Tura çeçesin. Çarba. Aç. Ne bekliyorsun? Ben yemin mi? Atma o ki. Atma. Ne tür tutasın? Ne tür tutasın? Aşkım. Cavuk sot bomboş Eldin oğlum, eldin. Vuruluk kılaçarlar, vuruluk çasarlasın. Hey! Niye bekine tasma? Ne? Hani iş? Hani iş? Niye biz eve? Eldin oğlum Ya sen yumuşunmaz ne var? Aç kıla. Açık yasak çok güzel. Eldin aldın da. Aynen. Oy bağırdığınızda Allah bir. Bağırdığınız Allah'ın aldığına varaz. Subhanallah. Ya biz de koy vermeyiz yarım ya. Elderden ne güne? Eldin oğlum. Açık kıla eşikte. Hem ne gitsin? Cevap
Adam öldürgönler. Açık ötkürmeye tatkan demek. Gel çıkla. Gel. Çoğundan ötekimiz. Mehmet Ergül'e çıkla. Geceler çıkıp Ya çıktın cigitler ne? Çoğun bana aç bana çok. Şuna bak be. Çıktılar he. Çoğundan bu. Kalır. ben Allah'ın atmaya kazanmış. Çoğun dalga aç bana dige. Adamlar işin işten gelip hazır. Bu birlikte şemberler adamlar birlikte. Allah bir kiçinike butkaka girip alışıp. Elgin bari deşikte şuna Kırgızistan öyle Özbek. Çoğun yerde turalsın. Alt get ötkanda kasına Tınç turturalı. Koşu ketelegende koşu. Kurumluğuna milsa geçti. Onu ürecek ya ötkör baktı. Arkadan şöyle miydi göster. Köpçülük koyup gitti de günü çok olmadı. Suya uşağı çıdaş gitti. Suya da uşağı sözü çıdaşına. Uğurlası değil. Ana tıyın tartışma koyuyor. Senin cumuşuna uşu. Yok argay türüyü. Tiyse kalışıp tiyse değil. Cöymünün ne kiçine jirgat girip aldığında şuna iş bulmuyor. Çoğu zor var da. Aldı orada kaldı. Koşa çıkar. Suya çıkıp gitti gayrı. Girip kayna çıkıp gitti. Hazır bak da al uşağı. Koşa Girip çok çıkıyor. Milyardlagan dollarları izlep Kırgızstan geleceğine balta çapkanlar kamaz mı? Aklap çıkart boş. Adam öldürüp Milyon degende alıp zekten Kırgızstan Allah'ın altında karanlık kaburda kantip. Özünün andan görüp jakşırak elin bağlı koyma. Aldığında kantip cevap verir. Jonunu cünü törmüyor medresege barıp ime gel. Öldür var. Kadir aldı durur. Tazadan güzel gelir. Hadi gelse şu yerden ötüp dedi.
Adam ne kayra ne get kaldı al. Suya get kaldı o kayra. Ahmet necesi mi? Çoğu getirmişti. O çoğu get tutkanda. Seradan çoğunsun. Küçüksün. Cebe geçiyor durup durup çıldırıştı. Ағай неме соңа оқытсын. Bilmayın. Yok alar nemedi, объективный алып çıkıp beredi. Екі жақтан тартады. Алар бурмалап айталар. Qaysını aytadi? Azatlıqta aytadi. Өзүнчө телевидение частный. Алар чындыкты көрсөтөт. Алар материал. Машиналар менен барып Aldı ayt. Elde otur turib. Ушундай жашоо болуп калчү. Böyle ушундай Şu yerden atıp bir zdание çıktı. Yokların zamanı oldu. Dağlar kanalı, kanalı oldu. Karabay oldu. Elge Şeyde bulup Hanım. Biz o anda satışlar hem satılmayı gel alıp gel bolmay. Aç sattılar çare. Alda bolbet var, alda. Öz üstüne kalmadı da azıcık. Mo kalendorda ele güt turbaydı abi. Suya çoğalbaydı da düşüp bir yakat. Düşüp ketmedi. Давайте не провоцируйте, сейчас мы никуда не уйдем. Хорошо, никуда не уйдет. Nerede de turup durma Ваши ребята пришли сами. Мы никуда не уйдем. Молча делайте. Мы никуда не уйдем. Sen gelsin yine söyle öğretmesin de uçuk böyle turdalar. Sagan niye? Bir de söyleyip aşçılık köpçülükten aktalıp ketті. Milyon jigендер aktalıp ketті. Bitler var mısınız? Oy ede biz öz üstün жұмышыбызды кылып атабыз. Adam öldürse жұмышыларды кылгылай. Adam Яқтан bunu десең емес, bu жақта да процесс болуп атат. Birimiz sağıp kesse de gayet. Malardaki başka, bizdeki başka proses. Sağıp kesse neyle, adam öldürse neyle? Может, алардын күнөөсү бардыр, bunun күнөөсү жок. Var üstürtten. Sizlerle болбойт. Албастырасыздар канча саат, канча күн отурат. Ал нерсе дагы болбойт. Ал нерсе дагы болбойт. Сиздер бузган законду биз дагы бузабыз. Милиционер сами пришли. Adam öte turan kalendorda açıklarına boldu. Adam öte turan boldu. Adamlar iki taraf turbular ortası adam ötsün boldu. Adam öttürmeyle adam durup kaçada gelbeyt. Kalendorda açmaydı sorunda. Bizalga kotoros dediler ham ya. Kotorбай kaldı. Kotorbayt. Aytты da, aytsa ol жок. Жак өт dedi ana yaga. Айтпайсың üstüde, астыдан адамдар бар. Üstüde адамдар yaşıyor. Себекин атасың, Biren tokluk деп desene. Desең өлтүрүп койсо экен бирөөнчү. Кыргызстанды жеп кеткендерди эле кайра Üstürtten degендерди таңаласың, üstürden Өзүнүн кылган былыктарын айтып койсо эле ошого эмне? Кайрадан жаап кой. Акаев катталып бардырын. Акаев камаш керек. Üstünde adamlar olsa, üstürtten buyruk olsa, üstündekiler жерге düşetine, жерде adamlar var. Üstüde jürüyor bir tane. Ömür boyu üstüde жүрбөйт го. Akmandakiler var, жерге düşet. Bizde aldı atat da çoğun zalı depçi. Yok çoğun zalı bular. Açıklavuz деп айтшы. Мен ошо неме аэропорттон неметкенден бери. 2 күндөн бери. Бузуран üstürtten düşet var ya, üstüde duruyor, asmanda uçup жүрген. Асманда учуп жүрөт го, азыр арта жеп.
Ошол болуп атат. Түшөт такыр. Түшпөйт. Каалагандай болуп. Жердегилер эми бузат, жерде басып жүрөт дагы. Өзүнүн мурунку күндөрүн унутуп калды. Бети жоктукта чеги менен да. Qaysi birlikte taşıyor şirket kızdı. Жасаш керек эле. Жөн эле жакшылап сөзгө чыдаш керек. Чыдаса чоң болот. Саясатчыга ар нерсени айтат. Жок, келе жатканда кармаса деле болот Баарына да. чыдаш керек. Жок, ал өзүнүн кылгандарын айтты да. Onun uğrusunda çok uğrusunda çok İçine butkala kaçan sok bolçulu şurada kaçan. Bu zakonda çok sok. Zakonda buzup geldi. Koyulup atkan doğmaların bardırı çalgan çalgan. Жалган. 28-не чейин кармабаш керек эле өзү бул кандидат. Эме өзү мыйзам дейт, мыйзамдын баласын билбейт өзү. Zakonda жазылып турат. Сөз эркиндиги деген. Эме кайда калды мыйзам? Sadır öz ayttılar mı? Sen kılbam diye ayttılar. Мыйзам карапайым элгеле иштейт. Ал канча жолу ант берип, канча жолу бузуп атат. Элди маскаралап. Orada mizan karapayım elinde işte. Азыр муна иштебей турсаңыз эртең сизди сразу кабап салат. Турган кебек. Башкалар деле сүйлөп атат го. Кен ойла бизди кабаган болмойт. Калмаса кыргыз элин баарын калмасын да. Özleri kalsın. Olmasa bizi bağırın çıkarın için kırksan. Çoğunlar özlerine cezasın. Minik sanayimiz işte ne yapalım? Sot gelip kayra gitti go. Birdemen. Zakonda yok, men da жооп берип калам деп атат да соттан, билип атат. Siz kimsiz? Sot өзүнүн ишин билет го. Ben de sonra sokmadım. Yok siz kimsiz? Men de soratam. Ay ne soğuksun. Ne? Alo. Yok ben konuşmayayım. Hemen mına ayakta baktım sotunda durup. Ya. Ay ne? Kelet azır. Ya imdi. Aman yenisini falan Ne bakın. oldu? Bilbeyt de bu. Birisi cevap verir. Atın bilbeyt. Onu kayaka koydum eken. Ana ol nemede. En sevdiğim şey var. Bak bu ne? Geçin yoksa. Böyle uşur bir sen. Ошонун ичине сен кара костюм кара бер. Böyle uşur bir. Yok adam seni soğukun da. Marşrularda bu, avtobuslarda bu, taksilerde büt bakta söz болады da çıkın da. Allah oturup da bardığına, Allah taraza bardığına. Atsa Koç basakta olsun, kaysi жерде olsun. Несі бұзылып қалды? Şimdi ötüp bıraksan bilinеді да, telefon uğrasa büt bakta немелерін уғатса. Ой, ушундай баланы неме кылат? Бул Кыргызстанда билбейт, жашоо жок. Сулга карабайбыз. Ушундай чечкиндүү балдарды ушинтип жок күнөөнөн кармап атат деп айтпачы. Коркуп атат да, булар биздин жеген ичкенди чукун. Мундайларды жок кылыш керек деп атат. Же бийлик өзү деле. Hem atası koyal dese koyal деп перестанка чыгып. Андай келсе ошо гидип. Ошодон Биз элдин уулун коргоо албасак кимди коргойбуз? Бассак жибич кетебиз. Yok polislerden. Yok.
Bu elдің ұлы biz var o yol koymayız onu Hamayal vay. Ülke sadırdan başkası jasatkan. Hamayal vay. Çıkımdı. Çıkımdı olma. Ondan nasıl kırıp. Yükletti buraya kalın. Acem gidiyor. Gidiyor. O şodan oluşum. Ham çıkıyor. Gitti Sudiya. Her şeyle kızdı hop koyup yolun güzelliğin tacrıbası yok. Girgen yok. Girgen buydu. Ya bunu prosta içine korkutalım. Seni de aktif koydum. İçine sesini tabanı var. Kara neyinde görüp korkutasın. Taza olur, bir de taza. Keçiristir, ezilir. Bu vakıttın işlerinde adamlar var bu жерде. Varsa işelim adamlar. Телевидение var, çıkırбайсыздар. Uyuşturup. Азаттык кезин жана независимый. Ошолор тартып коомчулукка көргөзөт да. Резонанс болот, элдер өзүнүн эмесин айтат. Var işelim ayağlısın. Alo. Çakır da böyle çakır. Bunlar şu yerге bir butuk. Барып, могул жерде балдардын машинасы бар. Болбосо бар журналисттерден алып келиш керек. Себеби эл көрүш керек да эмне болуп атканын. Коомчулукка чыгат. Чындыкты көрүш керек эл. Hazır ayağım. Bunday hazır el oylanıp atat. Kattu, bakıp ne kıldı ki ne bilmiyor. Sotta çeçilet. Devat şakıyderçi. Keçilбейт. Hiç valak. Sotçu kalp bile emek kılıp çeçip koydu. Чындыкты бетке айткан үчүн гана муну кармалатты таза. Бакыттын эч бир немеси жок. Жегич эмес. Yok bu köpke olsun. Мамлекетке зыян келтирген эмес. Таза адам. Jamanlardı ile çıkarıp çık koyup. Bu ne kıldı? Ne şirse kılgan çok mu? Сүйлөдү да, сүйлөдü. Ошону Sülümet kaç? Sülümet Пил кесмек бар, пил кесмек жок дейт. Өз тил айткан го. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошондо бийлик иштейт, şu bala çukup atat. Biz Кыргыз элин кутуга тургузбай незаконный иш болбосун, законный иш болсун деген үчүн камап атат. Чындык жок болуп атат. Бул ашыкча сүйлөп үчүн. Ушу камап койсок тынчыбызбы деп ойлоп атат. Жок. Кугунту кылбайм деген. Кугунту эми көрүнөлү көз ачык эле. Сонун эле көз ачык кылып эле камай берсе, сүйлөгөндөн баары камай берсе элик алабы? Мындай сүйлөгөн балдарына камай бериш керек. Көрөгөч алдына ала айтып турат. Өзүнүн башынан өткөн, садыр өткөн. Мурун башка садыр, азыр башка садыр болуп атпайбы? Ооба. Бакыт ошондо колдогондо колдоп эле жүргөн. Колдогондо колдоп жүргөн. Эми хандын жолун көргөзбөйт да, жанда кошомачылар көргөзбөйт да. Кыргыздын эң чыган кыздары жүрөт. Балдары жүрөт, ошолордун баарын бийликтерден алып татса болот. Кемчиликтерин айтып койсор, кемчиликтерин айтпаса немеде отурганда Facebook жанагы немеден WhatsApp менен элдин баарын топтогонда. Билет ал канча канча адам менен сүйлөштү ал, канча санаттары, канча немелери болгон. Билет элдин баасына билет элдин. Просто өзү Эми чыгаш керек. Эмнеге чыкпайт? Келбесе, сүйлөп азыр жердерге кириш керек.
Men boshqa yerga sotib oldim.